За энэ миний энэ тоглож байгаа хөгжмийн зэмсэг бол Туа түмний хөгжмийн зэмсэг. Нэр нь бол Дошблуур гэж хэлдэг. Манай монголчууд бол Товшуур гэж хэлдэг. Манай ийм хөгжмийн зэмсэг байгаа. Тэгээд манай туачууд бол энэ хөгжмөнийхөө толгойд бас морийг бол Эрдэнэ мал гэж шүтэж ингэж хайрлж ингэж хөгжмөнийхөө толгойд сэлдэг. Тэгээд энэ хөгжмнүүдээ бол би өөрөө уралж шийдэг юм хүн байгаа. Тэгээд энэ хоёр тал нь болохоор юм арьсан цартай. Хоёр тал нь арьс. Тэгээд энэ хөгжим бол манай Туа үндэсний хөгжмийн зэмсэг бас морин хууртай адилхан ихэл гэж хэлдэг. Манай урайхаа түм бол ихэл гэж хэлдэг. Манай Туа үндэсний хөгжмийн зэмсэг ихэл. Тэгээд бас арьсан цартай ийм хөгжмийн зэмсэг байгаамаа. За тэгээд одоо та бүхэнд гашиг дуугаар бол гашиг гэж дээ. Дуу монголоор шагаа гэсэн утгатай. Манай Туа үндэс нь бас багаас ингэж хүүхдүүдээ бас ингэж шагаагаар тоглож шагаагаар мэрэг төлөв тавьж шагааг ингэж 5 шумаалын шагаа ингэж хайрлж шүтэж ингэж бэлгшээж байдаг артем. Тийм учраас юм бас гэрэл багшийн шүлэг гашиг гэдэг тэр шүлгэнд би хай оруулсан. Тэгээд одоо та бүхэнд хөөмөлж дуулж үзүүл төлөвлөе. Шевшек көрзес үнэзэн хепэж угалан эртне болған малымның сүлдес болған ғашықтарым астырыры жылғым өссін атүшті құрай сәрі бүгіндік тебем өссін тебе дөшті құрай Суды байлар сарылымысын хеннек түшті құрай салы ұзын зергеммісін үшкі түшті құрай ғашықтарым делеп жұрғажды баларым қажың саны жүзге жетті қырғанна бай қайырқанданы бодандырған сүлде болған қажықтарым жүзге жетті қажықтарым сүлде болған қажықтарым
алдын саған эже менің толынға эртме болгон алдын саған